At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno paragina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. No sana makabayad na kita nga agkas kasera na sa isaya at langan na pumanaw da. Anya aya dagita kaungungat mo, Ingrid. Madadaan lang ti kinapintas mo. Kasano madlangan, Daddy? Binaon ko ni Pipita amang singir kadagiti agkas kasera iti pinundar mi kini Adolfo apag kasiraan. Agpapadadakit din anang ibaga nga awan kanupay pagbayad da. Kaya't mo apapanawon amin ida. Anya nga minti kunadakin ka, Pipita. Dagiti ang asawa alimat yan nakda. Intun lawas na kanupay laan nga mga bayad da. Pinagbayad na kano nga iti amortisasyon ti lugan da. Makalugan da ngamin iti danda ni agbalor iti may sa amilyon. Ahente matla iti may sa akumpanya. Ni Aristotle ka diti ibagbagam. Kunak man no, supervisor iti kumpanya. Ay, oray supervisor, awan ti bibiyang ko. Ay, itimplanak man iti Diyos. Adi mo dengdengkan ti pagsaritaan mi kini Daddy Pipita. Awan ma'am. Panahon na kayo pa, Sir Calixto. Ay, timplanak mo to iti kape, Pipita. Tay nakapudpudot ha? Wan, sir. Daddy, agkapi kayo pa ilang nakapudpudot. Managkapiak. Ang si kamat ti adda high blood, Ingrid. Nung atas si kantula ang ti makisarita, ang kasaritam iti nasaya. Ay, jak lamakan anos, Daddy. Uray pumanaw da amin. Awan na sakit abakrang ko. An ko maakas ta, Ingrid. Bayam, nasakto lang ang ti makisarita. Ay, awan bibiyang yu. Iti pinundar mi kini Adolfo, Daddy. Awan apulos. Nyalakit din ni Ingrid nga anak ko. Awan kanukit din ti bibiyang ko iti pinundar da nga gasawa. Napudot na una iti panagululon na. Saan ang makatuptupal? Sir, awan gaya man ni Madam Ingrid dito sa alas. Inramraman nakmut ita kagura, Pipita. Ay, nalipatan na lang nga rodan ti pinatimpla na adyaws. Ay, handay 20 kapiyo, sir. Inak idaano na iti kwarto na iti Diyos na. Madamdamon to, tanay, agpungpung to, ti anak ko, Pipita. Jak amo, no asino ti malaan na. Nasingpet kabimot, iti na iti aurea nga inana. Isublik pa nga ron iti ref ada ito pinatimpla na Diyos. Panay, matunaw mo't na ito yelo na. Sige, tayo nakapayot, nagtrabaho kalpasan na. Saan ka kadipay, anapanok, Pipita? Ay, agtugaw ka pa'y laeng. Inumam, kitin tayo ta Diyos. Ha? Pipita, itay pinatimpla ka Diyos ngay. Idanon mo diti kwarto. Agplan-plantsak iti badok. Wan, Dali, nalipata kon. Wan, ma'am. Kita, gapo iti kinapungtot na Ingrid. Danda ni dalipatan na nga dapapanan na. Dandani ak natulit iti kingtot ko. Gapo iti dandani panakadong partikot si Arinmuar iti gay. Ay, ni Ingrid nga tatay jay. Maapay nga dardaras. Ay, mabiit lang. Makaangotak sa iti baraniw Uray nabayagan ajak nakakita iti baraniw. Ay, di nakit nga tamatip palanti iliw na Kasano ajak makasurun, Pipita? Dandani nagnadungpar tirimor alugan iti gate. Asino ka di dayjay? Ay, ni Madam Ingrid siguro dayjay. Nagdardaras kami na pimana o tadakam kamakaman na. Sigurado ka, ani Ingrid dayjay? Ang mga no lalaki mo't dayjay. Ay, di kayo asawa ni tinaytano na panya. Di ka man, Pipita. Sa anak-anayanak idikalman, tatno jak maawatan. Adalaki di milagro nga aramiden ti amom a babae. Kun may samot dayjay nga kalikstaw. Kanunungan na ti dakas nga aramid ti anak na. At tapos sa ninanapan niya nga lalaki tinaglugan ni tikotsi ni Madam Ingrid. Matiti pang panunutan na. Lapid na talaga.
Imbaga bigat mo, Mrs. Nana, kunak ko ma. Mabalinti, agdamag. Anya di naman kanya, Uncle. Misis ka na. Ang mamat kayam ti sumotel. Pasensya ka na pagbidutan ka bakat. Dito'y ka diti balay ti nadamag ko nga da pagkasiraan na. Ay, dito nga paisaw. Ngam, awan ni Madam Ingrid. Karuruang na lang. Awan ka diti mabalin ko nga kasarita. Awan gayam. Siyak ni Silverio. Numanon kayo, asar. Ada ni Tata Calix to nga ama di Madam Ingrid. Ni Madam Ingrid nga may akin ko kayo ti pagkasiraan. Dumano nakman nga rod ka na kan. Inawagak rito ang group. Sinutil ko. Awagan nak matiti ka anakan. Agad tayo ditawan mo eh. Nakasano. Misis ko na nakiti kanya ako. Da kayo katiti asawa ti babae na danon ko iti ruangan itay ngagsagsagad, sir. Ay nalipatag mo na dinamag tinagan na. Siya gayam ni Silverio. Sakmat ni Calixto. Ni Pipita katulong mi siguro ti ibagbagam. Katulong yu gayam. Pasensya kayon. Talaga nangawak, sir. Tata Calixto ko namlatan. Saan kamot nga estudyante edi? Gan, ad-adapay asa anak a maestro. Nangaw kayo gayam. Ako ang amin. Agsapsapo lang kami niti pagkasiraak. May saak na negosyante. Ang sana kabak na nga negosyante. Adala dagiti idil deliver me. Alimadala ang titaok. Ni Ingrid nga anak ko ti agpagpakasera. Ay sulaeng ti makadesisyon. Diyak pa ikiti sigurado no ada bakante iti pagkasiraan na. Awan ka diti numero na ang mabali na pakaawagak kan kwa na, sir. Lading itak, Silverio. Ni Ingrid laeng ti makaibaga iti numero iti cellphone na. Sana basta ito ti cellphone number na. Agsublikan tulangan inton rabi sigurado amadanon mo. Amangan ngamin no san ko amasango inton rabi At napat nagapagnak. Kat amangan no mapagbiddo tandag nga agaram iti anak nyo. Balasang ka di ba lang, sir? At nasawa ni Ingrid. Ang ada ajay abroad ni Adolfo. Sigurado lakit di agwapo ti manugang nyo. Kan siyempre napintas ti anak nyo. Kastoy lang arudan, sir. Ibatik latan ti numero. Ta itad yun to iti anak nyo entun sumangpat. Awagak to. Kudno ti kunak saan ka di Pipita? Sa anak abulag, tapno jak nakita dayjay alalake, akinasarsaritam dito igay. Jak la na ilangaan, taarig na nalingdan ti rupa nagapu iti kinapuskol ti barbas na. Ang sapsapul dayjay iti pagkasiraan na nakanyang. Yung saan na matanadanon ni Madam Ingrid. Naibag, tada ti pagpakasiraan na pagpambar na, tapno uray asino la ditan alalaki iti makapasyarkan ko ana. Ngam ti kinapudno na. Makauram kayo di kas na ibagbagayaw. No saan niya may panagnagnit ang ibagbagayaw, ay maidarom kayo. Tapanggap na nga ipulong iti amom ana ingrata. Kunamlan no asino. Kasla di na mo ti makikaaruba. Isu ati madaksan. No mauraman kayaw taawan kaaruba na. Ano kanyang? Nakabutbutang dito ang ibagbagayaw. Amang ang nagdildila kayong angkel. Juan! Ta sa anak akampun ti demonyo. Sa anak amabutbuteng Pipita. Adda ka anak nga abogado. Kan saan abasta abogado. Abogado de Campanilla. Yuri man man ti abogado. Panyalakit din na yabakan. Manyala ti masisiman na. Talaga sertipikado alabi. Sa anak kumapay ang nakasangpot no natuloy ti papanak. Napanyo ka din kinasarita ni Aristotle, Daddy?
Nalipatak mo nga agpaiso. Inton bigatan. Sa paek to amapan kasarita. Ada gayam imbay. Silverio tinagan na. May isa negosyante. Agsapsapol ka no ti pagkasiraan na. Ay, negosyante apulpul nga rod Di na imbaga pagbalinan na bodega ti pagpakasiraak. Jaklam mo. Kasaritam to. Imbati natin numero na. Awagam ka no adakan. Naglaingan. Pambarak ko mangawag kan kwa na. Ay, uray awan ti agkaskasera. Aga malang nangiti amok kamutaw. Anday niya abroad namin ti asawa ni Madam Ingrid. Kadwan na ngamin ti kasta. No san alalaki ti akabrod, ti babae. Supervisor iti dakala kumpanya. Imbaunda iti abroad. Hindi mabulan samot lang kiti kano ati kontrata na. Nanam ay kang arudan kasta. Tuadalaan ni Serbiam. Medyo. Masaray nga minibaundak ni Madam. Mamangkita iti pakaskasiraan na. Adda kami nagkaskasira sa dot ngagkasira. Sige, kamuto. Bye-bye. Adda nang nagkuha nagbusina. Naggrabe lakit din ta. Masarunak man iti dayta lalaki. Naggrabe ilakit din niya imay. Masadutak la ko man na bumangon. Naimbagarabi, mading. Pudno gaya manapintas ka. Kasta una pa nagkaba-kaba ti barokong ko. Ay, napanggap mo ti agaram, agawid kan. Addan asawa. Angaw ko lang dayta. Ang pudno mat anapintas kayo. O siya gayam ni Silverio. Agsapsapo lang kiti pagkasiraan. Agsublikan tulangan inton bigat. Tani, rabi ila una yan. Saan tama kapagsarita? Tama katurturog akon. Wrong timing gayam ti ipapan ko. Sa pakto nga rod ti agsuble. Pambarak to ti makikape. Ano kapila ang awan ti problema? Uray gaburan ka iti kape. Angaw ko lang dayjay, madam. Ato ti lakok akape. Agkakaimas akape. At dapay lakok akape. Akinirog apagas. At damay sa abakante a kwarto. Nalawa daytoy. Umanay kayo, nainom kayo. Ngam, nangina daytoy. 20,000 ti makabulan. Sana problema kanyang ti presyo na. Sapay ko mata saan mo apada dagiti daddo mga agkaskasera akas labirabid. Ado ti rumbang apagsaritaan ta. Sakbay nga umanugotak nga agkasera ka, Silverio. 1 month deposit, kan 3 months advance. 80 pesos. Magulpiak gayam. Kunak man no naganar ti negosyom, Silverio. Ay sos, narigat isahan nga agsigurado. Amangan no agkarapukaw ka, adi ka pa'y nakabayad iti pagkaskasiraam. Amangan no mabalin ti tumawar. Nagbuenas kan, uray saan ka nga agkaskasera. Kaya't mukit din atawaran ti 20,000 abayad ti pagkasiraam iti makabulan? Dahil 3 months advance ti tawarak. Uray tadamat 1 month deposit. Uray inton kalpasan ko mati makabulan. Panagyan mi dito, ngaited ko ti maikatlo a bulan nga advance. No mabalin. Mabalin, binulan nga agbayad ka iti kaseram. Inton maumakan, isoblik tumot lang ti 1 month deposit, kan 3 months advance. Mayat nga rod, no kasta. Deal! Kan may sapay, Jack kayat apagbalinam a bodega ti unag ti kwarto, ha? Alright, tanalawa mat ti garahe. San unay nga do ti produktok? Ipan ko iti likod ti dadduma. Agdali na iti unag ti lugan ti dadduma. Nasaya at launay. Laglagi pa, ha? Jack kayat ti adu awara. Adda ni Pipita katulong ko, amang kita no nadalos mutla ang iti unag ti kwarto. Dayto yan ti pinagbayad ni Aristotle, Ingrid. Pasensya ka kanulagan. Santo kanon ang maulit. Kumusta gayam ti pinagsaritaan nyo kini Silverio?
Ay, nagado nga in condition ko kunkwana. Ngam imanugot mo't laeng. Dayjay nga minakwarto ti kapintasan kan kalawaan. At dabiranda iti babakan iti ngato. At dapay kusina iti ngato. 25,000 kumapay kit di ati upa da iti makabulan. Saan mo kumaunay a Panginaan ida? Anya saan? Mano a milyon kuma tinagastos ni Adolfo iti pan nakapatakder dagita nga apartment. Kastamot talaga. Agpuunan ka nga muna, Ingrid. Iswa, masapul ang maabrot mi tinagastos mi. Wan gayam, ayan na ni Pipita. Aday jay likod. Agdaldalos. Madamdama lang nga roden akasaritak, daddy. Ibagayon to, inton sumra. Awan samot na nagiti agtutubo asaluyot iti bangkak dito'y likodan ti pagpakasiraan ni Ingrid. Ay, nakasamsamag matan. Ano pa iti agtutubo? Nakasamsamag matan. Ay. Anya ta gito yawara? Di Anya? yung pailaiban lang iti likod. Nagluko dat. Pagbalininda pagbasuraan dito'y likod. Saan mat ako kwa ni Ingrid? Tayo tayo! Anay ko, hindi nagpudutan. Ay, nakuplat sa amot ng titakyan ko, anasuyatan itinapudot adanaw. Ayam lang ni Madam Ingrid na napanyang, rumaran. Ay, napanasa talaga. Nakiti awanan bain. Ay, nana, ano ayaw kami tatakyan niyo? Awan bain nakiti agkaskasera. Nagbiro ka iti saluyot kan parya iti bangkang alikudan ti pagpakasiraan ni Ingrid. Sinuyatan daki din iti napudot adanaw. Nanapanyang, anya ti masapul yo. Ay, awan bain dagiti agkaskasera. Sinuyatan dakit ni iti napudot adanaw. Kat, ni kapitan ko ba ti magreklamo nyo Iulangan pinagsirbi ti kinalabidyo? Saan laaday tati ibagak? Nakarugrugit itinikunan ti pagkaskasiraan nyo. Kasla pagpasuraan mo tan. Ay, sus, nalingot ito yung bakit na sumaw? Kismusan sakit Anya? Awan ba hindi kita nagkaskasera? Sino ka dakwada na napanyang? Ay, jakman amo. Dadak ba titibang kag alikudan ti pagkaskasiraan nyo? Kat no sa dinukit ni Amanda nag-report kayo. Masapol a kumpleto taagba naglang at chismis dayta. Iti akin pong tao. Lalaki sabot amin ti kaskasera ijay. Ang mga no dagijay kabarbaro kaskasera. Dayjay laki di abarbasan. Sigod lang arudan ngayon bakakan ko ana. Pipita! Umay ka man! Kaduan nak! Itamat lang! Pagtalawak dagijay agkaskasera. Saan ko pagtatakkunan ti kwartada? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at nagtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Taam lang agpay sunog buenas da tao. Umay kan, gasat. Talaga napintas ni Ingrid. Agasam, tay supayam timang pasyar kanyak. Ang kasla makaungat tilangana. Nakabanikas ang nakatamtag. Salamat na nadatrasok ng kuana. Ang kabalak da ito'y. Malasaklaan. Amok. Noan niya ti pagkapsutan nagiti babay. Naimbaga malam mo, napintas adayag. Hoy! Saan nakman abulbuladasan? Saan akong anadayag taaddan asawa? Kabarbaro kayo paidlangan kaskasera. Nagmadin tigaladyo. Balkot kayo langan. Ora mismo. Ne, mabitlaan. Anya ka diti atraso kada kayo? Agin ko na kapailaang? Adda nang ipulong kanyak anak arugrugit kano itilikod ti pagkaskasiraan nyo. Di kayo nababain. Pagbalin ninyo pagbasuraan. Naimbag ko man nakukwak. Saan nyo matgaya makukwa? Ati kahit ko asawan. Saan ada kami takin kukwa kadagita a basura? Basta. Nuko nakapumanaw kayon. Pumanaw kayon. Mabitlaan ka di. Mabalin mo ta pagsaritaan talayta. Talaga asan ada kami ti akin aramid. Ang nupay kasta.
Padalusak ka dagiti tao. Ngam, inton bigatan. Sumip ngatan. Agulbot pa'y lang ti salpag abarbasan. No saan nga isudat akin aramid? Apay nga ron nagkarea padalusan na kadagiti tao na? Amangan mat no saan nga isudang agpaiso ti akin aramid, Ingrid. Ang tapno awanan ti ado a problema. Inaako dalatan ti saan da abasol. Nakayo matpapa. Kas kayo na abogado. Saan ko nga ikalkalintagan ida? Timtimbangak laang ti pasamak. Kan saan mon ako ka tinagipasuraan da. Ni papangmat. Ti pa'y kat siya kung ti maibabain no baybay ak ida. Kat planok agatangan da di abangkag. Binaybay ang dabatan. Akal ti bagi da di abarbasan. Buksing ero nga tayo itiwin no. Nangababak iti gabaw. Agmasmas ulti takyag na. Nanabakat! Siyak nga ta ti pagununyan na. Nagawan abudo na. Nana kurana lang arudan. Bakit kurana pa'y laang? Agkuray ka man. Nojak agbidot. Da kayo ni nanapanyang. Nadilnakan kayo kano itinapudot adanom. Kwa, agsapulak iti sarimut-mutek asaluyot. Ang dakit din ng suyat kanyak. Pasensya kayon. Adto iti 1,000. Na yung nagpaigayam iti 5 gasot. Makana imot nga tan, apagpagasyo. Atita. Ay, agyaman akparag. Lala daw apaskwa kada kayo. Kalkalpas ti Chinese New Year. Kun dandanin ti Valentine's. Lalaingan nyo ti agipadamag. Tapno dakdakkel ti pagsulduan nyo. Danggam anay imbag ti ibagakan kapipita. Inkanto kitain iti dikodan ti balay no tinungpal metlaan ni Silverio ti inkari na kanyak iti kalman. Pinadalusan la kadagiti kakadwana dagiti inbasura da iti bangkag alikodan ti pagkasiraan da. Uwan, madam! Inakto kitaan, ito nakalabak! Apay nga ipauray mo pa'y langit ti aldaw. Inton madamdam ako nak. Basit matlakit iti labak, madam! Uray talang arudo na mapana ka! Tay taman ti konak. Agtungpal ka adagos na bilinan ka. Ang dalusak kumapay nga miniti salas ka niti kwartuyo, madam! Uray no madamdaman to lang aruday! Saan ka ba't mapayag? Nakadigos ka nakapalasak ton pipita. No saan ka mauray? Inton malaman nga report ka kanyak. Wano, awagan lak to. Adang amin papanakat. Wan, madam! Ay, sus! Dandani, inaldaw nga rumor ni Madam Ingrid. Malam ka nun na makasangpay. Kas lamang mga opisina. Ba't nanapan niyang may masabat ka? Kas lang nakatutik kwarta bilbilangan na bayat ti pannagnana. Ang damat lang aro iti kalsada. No saan na masiputan na mga nung masagid na kita glabas sa lungan. Madungkar lakit nga to. Day, isikabat kaya ang pipita. Imbaon na kami ni Madam Ingrid. Nakto ka no kitaan no pinadalusan matlaan ni Silverio kadagiti kakadwana ti basura iti likodan ti pagkasiraan na. Talaga sigurista di Ingrid Naipagmatala ka asawa pa'y. Natumpungan mo't kik di tinakiasawaan na Awan ka no tinalawa ang pagkasiraan na no saan nakaasawa iti masirib as certified public accountant. Gasat na tigasat ako na nakat, nanapan niya. Iso ka di pa'y kaawan pa'y asawa, pipita? Ha? Sapsapulob mo, ti kaibatugam abitwan, wenno daytay kaplanetam akunada? Ay, saan mat, nana? Ay, uwin gayam. Makitam na ito igamak akwarta. Inte, de Silverio kanyak. Tangdan ko ka na. Tangdan? Da kami pinadalusan na kanyak. Kan
Pagpaagas ko kano, kapoy ti panakadilnak ti takyan ko. Mala, sige Pipita. Padawad ka nga rudan. Nuwan niya laditan ti pangibabaw ng kan Pipita. Uray saan na napasat ti trabaho na. Ni papangmat, mapanalakitaan no tinungpal ni Silverio tin Karina. Sana iso tinang dalos. Apagbiit mo't laang. Asla awan pa nagtalak mo kadagiti agkasera. Ay, talaga nga adu, tagkas-kasera ti sana mapagtalkan. Gaputo sandan ako kwati pagyagyananda. Noan niya laditan ti panagkukwada. Kasla ko makini Hannibal. Hannibal? Awan, malagip kaon. Ti bakit abalasa nga ado ti taraken nga aso? Idikit din pinanawan na ti nagkasirana. Nagpangsit. Mano kumati, nagastos ko ng padalos ngay. Ano, asla pa nakaasawa na matanda dagiti aso na. Ani panyang sa tinakaibaga idea kahit idana kano dagiti aso na. Ay naapo, talaga ani na panyang. Certified at chismosa. Kasla kadagijay malablabsak no, kuwa nga agtutungtong iti kalsada. Kung uri dagiti lalaki nga agpakpakuong iti tersena, nalalaing sapay nga aglabid dagiti lalaki. Naimbag ko no, saan da, mangpadpadakos. Nagadulakit din nairaman mo. Yung kakadjagdi ko saan. Ay, gayan, nalipatak matan. Ay na, unay lakit din ti anak ko. Saan ang matagtagar eh? Ngam no marugyan na. Ate na pa'y dagiti tismo sa akaruba iti kinalaing na asumao. Kunak ko saan ka na madanaw, Silverio. Ada ibagakin ka. Napataglakit ti dayta na napanyang. Anya ka ti dayjay? Nagsabat kami kindi Pipita. Binaon ka no ni Ingrid ama panakitaan no tinungpal mo mutla ang ti Karim a padalusan ka dagiti kadwam dagiti basura iti likudan ti pagkasiraan daw. Nagtakas da ito yan. Apagdanon pala nga tadi Pipita sige, nagman nga rod kitaan na napanyang. Ano sa nyo gayam da ito eh? Naimbagla nga balagbag ti dakulap nyo. Balagbag ka no ti dakulap ka. No sa anak mo manggablon. $2 sa dahito Napakulmat gaya pa 2 gasot a pisos. Impatuldo itay ni Madam Ingrid nga aking pungtong apasat ti pagkasiraan ti ayan da Silverio. Ano kasta nito yung aroda banda? Saan pa yung matanadalusan? Ang lalaw, ang pweso ti basura dito? Ada papel, ada silopen, supo ti chichirya. Nga po, nagpangsitay. Aslapay ang dagat bugong. Pipita! Asla narayong Anya di araramidam dita? Ni Silverio, tantanawan na. Nasamag pa yung arod dita. Amang ano saan mga makita ti ulag, amang tukaw kan ka. Umay kapailaan dito eh. Daday bagak kan ka. Kasla amog nun niya ti mag-aanakan niya ka. Aywan sir, umaayak di tayan mo. Nagbiddotak talaga, Pipita. Nagkariak kin Ingrid ngagpaiso. Nakapanawan, edi maamiris kung adda na sa pa-deliver dagiti kakadwak. Nakadayo damat nga rodan, gad amangan no marabyan danto ang makasangpat. Sam, kasano nga ron da ito? Saan na kumakagura mo naman sa ugata, pababaunak lang. Mawatan ka, Pipita. Saan nga gunghat? Kas makita matitiropag. Uray dandanin nalingdan iti barbas ko. Kasla nakaisamak akanayon. Kapi kagayam. Daytoy ti may sa kaganaran a produktok. Blend 40 rice. Kinirog a bagas. Una taman laangan. Hindi talaga na yung masita ka, sir. Agyaman na kaunay. Pipita. Noan niya ti kunam.
Si kalangan ti Mangdalos. Mano ka diti kayat mo atang dan? Ay, kaya't ko kumalatasan nga maadaw matitrabaho ka dyan balay na kiti amaw. Awan nga agpaiso. Kasano nga tangarod da ito eh. Awan gayam. No masabat mo ni Nana Panyang, ibaon mo man ditoy. Oray anay kun 5,000 a pesos ti intad ko kinkwan asang 1,000 kat 7 agasot a pesos. Apasidla dayta amaksay iti ganansyak. Kastoy lang agnignegosyo iti sangkabasit ti ganansya. Ang amangan no ad-ado ti kwartak ngam ni Ingrid. Alis tulagayab apagkwartaan datoy. Ilalain ko pa timang padakas. No agtugtugaw kalaang. Ay, pangalaam ti kastoy agatat. Iso nga at atiwag pa'y dagiti agtutungtong nga aglalabin iti igi ti kalsada. Ay, ako mati mag-alab na. Naimbag ko ma. No adda masweldo na. Saan akas kanyak? Sino pa'y nga tati padaksan? Tapno, makadilihin siya ak iti dakkel agatan. Oray 5 agasot a pesos laang. Mabalidan. Nagtakas nagsasaw ni Silverio. Madlaw madkide, tila nga na. Nakapuspos ko lang araw din ti parmas na. Nakalamlampong pa'y. Oray nagitikiday na nagpupuskol na. May lasin, ada mabalin na. Pipita. Kumusta tinapanam? Ay, tatakalistaw. Saan na natungpal ni Sir Silverio din karinak ni Madam Ingrid? Asano nga rod daytan, Pipita? No maamon daytan ni Ingrid, agungot lakit de. Nalipatan na ka nung amen. Amasatang ag-deliver na kiti tao na. Nakadayo naman nga raw. Alam lang ka rin. Masapol ka no, padalusan na dayay. Ni bagam to lang arodan ti pudno. Tapno saan ka amadaksan? Saan mat lang iti baatog ti pagkasirahan da Silverio ti narugetsan? Pagbalinan na mo't ti pagbasuraan ti bangkag. Taimbag man sa saan na makita ti barangay dayay. Imbagak ita kinipipita nga awagan nak. Orayan nagsamat ang makasangpatak. Inton malampay ang makaawidak ta daw orayan. Ay, nagmadimat akatultulag ita. Awagak ni Pipita. Awan matlatar arabidak nga aguray. Sinyasak ni servidora nga ikanak pa iti soft drinks. Hello, madam! Oh, anya Pipita? Madam! Saan natin nung pal ni Silverio din karina ka na kayo? Anya? Tawanan bain? Balasubas? No di na dapat nagtikaadak ito eh. Agawid akong taindak rautan ang pagsasawan. In karina mat kidewang tangdan iti agdalaos. Kan oray mat nagititag dumapay nga kasira. Ampaw, nagrurugit di batog da. Agpapada da amin. Ay na! Pumanaw dalangan. Naimbag man nga rod, nakaliklik kayo. Gasta ti kayat ko tao. Nasikap. Sige nga rodan. Ano adda masapol nga idanon mo kanyak brutos. Awagan na kadagos. Bye. Silverio! Umayak man! Ninanapan niya. Alis to da ito'y abakat no may panggap iti pagkwartaan. Ay, nakita nakti may isa nga agkasera at agtagibian di tarwangan. Kaya't nagkano kasarita. Nanapan niyang. Malablabsak no kwa dagiti agtutongtong iti kalsada kan dagiti lalaki. Nga da iti tersena, ngawan mo't tisang sangwanda. Umungam ida, tada patrabaho kadakwada. Ha? Adiya? Apay ana pamulagat kayo. Di pala ikan iti trabaho tapno damat pagsweldoan da. Hindi ta agis istorya kas kada agtutongtong iti kalsada sarsaritaan nyo iti ligudan dagiti karro bayo. Na, madi pa nagtabtabas ti ugali da ito'y aparpasat. Kasla perfecto launay. Onya,
Anya ti makunayo, nanapan niyang. Kaya't nyo ti kwarta, wano saan? Ay, si kamat baraw. Sino mo ti saan amang ayat iti kwarta? Oh, anya pa yung arderaramidan nyo. Mapanyon kasarita dagiti agtutungtong iti kalsada. Ken dagiti agsasango, wano agis tambay iti tersena. No, matlati, sang-sangunda nga arak. Agtrabaho dalangan. Tamalaksid iti kwarta asweldoyo. Ikan kayo pa'y iti arak asang munyo. Uray kastoyak laeng akit kita Di amo tiboksit ko ti dalanan na ti arak. Naglaka. Itang gwapyo ti arak. Nabit lang, nana. Kasla nga ron mauram ti karabukom ko adalanan ti arak. Akat soft drinks latan. Namnaman kayo katin, nana panyang. Ay kahit padasag at nga mapanibaga. No saan da kayat? Yak mapilit ida. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Raman pa'y, nga awan na labsak nga agtutungtong iti kalsada. Kanda, awan nagiti sangar iti sango ti tersina. Wano, nagawid daan, tawan na uray dang agpainom. Ay na, nagkagawid lakit din na ito apipita. Madama manan ngagsagsagad iti igid ti kalsada. Ay, Ngayon ba nga bigat nyo, nanapanyang? Nakadayo kayo sa agad ni manana. agsapsapulak man iti awan pipita. Ay wud gayam, ang mga nukayat mo ti nayo na panggadan. Adama agbat nga sagsagad dito yan. Madamdama pa yung nanapanyang aglutok tumanan dit pangrapyan. Malaman nga agpaisong. Ay na, hinikanak iti parikot ni Silverio. Binaunak amang sapul kadagiti chismusa taikan na kanu ideti trabaho da pagswelduan da. Salbag da ito'y nga uyak. Nalabsakit din ti nagkatawa. Nabitlan, tatakalits tao. Yalan kayo tinanaw. Saan Pipita? Napauyak laang kapiti napigsa pa nagkatawak. Salbagan da di Silverio. Nagpasapol kinipanyang. Kadagiti pada na achismosa nga agdalos iti likudan ti pagpakasiraan ni Ingrid. Tapno ka na, ada pagdrampuan da nga tichismosa, tata. Damot kit di pagimbagan na dayta, Pipita. Noan niya lang amin ti maganap da amang sarsarita iti pada da a tao. Nembag ko ano, pagimbagan ti kapanunutan da. Ay, kinunampay, Pipita. Talagan sa pagpungpong tutanak ni Silverio, Daddy. Ad-dansan anadadaal ti ulo na. Apay adagiti chismosa nga agtutungtong iti kalsada. Kandagiti mamartek. Ti pinasapol na kininanapan niya nga agdalos. Tapno kano adda trabaho da. Ay na, limabas tinagmalam. Saan anatong palday di abarbasan kan lampong tinagsaritaan mi? Nakaadayo kano ngamin nag-deliver dagiti tao na. Ay, sana mabalinda ito'y Daddy. Inakasarita. Di mo lang maipabigatan dayta Ingrid. Itan! No kayat ni Silverio nga ikan iti trabaho dagiti labid. Mapan nakasarita ni Kapitan. Taalaan na atanod dagita achismusa. Sige, inakon Daddy. Ay sos. Agtanaw dagiti chismosa. May samot ni Ingrid at tila da mapampanunot na. Si kamat gayam, Ingrid. Saan ka nalasin na dagos? Napimpintas ka gayam no itirabi. Kasi tay silaw nga aga naraar iti kasipngatan. Ne, anya dagita nga ibagbagamon Silverio? Malagip ko ti panagubing ko iti lugar mi. May sursurot ak iti nga agsilaw iti tukak. No panagtutudo. Uno agkamal iti lamas iti karayan. Uno iti waig. Saan ka makilinlin no kukan ka Silverio Si kakit di ti dandan ni Jack nalasin. Naglampong kan nagrubber ti barbas mo.
Apay, awan aya ti kwartam apagpapukis mo. Kaano ti panagkasangay mo? Tasagutan kan tuman iti kartib kan labahas? No kwarta, gabor. Ay, nanaglawag ti saritahan ta idi kalman. Limabas ti nagmalam. Di mo pa'y natungpal ti karim. Kinasaritak ni nanapan niyang. Mapan na alukuyan dagiti pada na achismosa. Tay kag eda iti trabaho da. Kayat da nga rod, no day tala agchichismis ti paglaingan da. Mabali na kasta. Saan damot na nagsubli? Sakbay ama kasingising ti init inton bigat. No ti agsubli ni nanapanyang. Dagiti tao kon ti agdalos ti talikod. Ni, apay nga ipabigat mo pailaang. Itan, paggunayam idan. Ingrid. Saan da pa'y nga rod anak kasangpat? Saan dan samot anak alasat iti karayan? Anya karayan ti bagbagam? Awan amok dito'y lugar mi nga awan ti rangtay na. Adain kari iti may sa apolitiko. Nga ikan na tirangtay nga uray awan karayan na. Dandani nga agpaison ti panagkakampanya. Oy, saan nak man nakatkatawaan? Promise. Ingatok pa yan ti akin kan ligid adakulap ko. Ay na Silverio, saan ka man nga agsapsapata? Kan pa nga asim di mo ingaton, agraman ti kannawan nga imam. Amangan no addapay ti saan anasaya at amaangot ko. Kasangsangpat ko pa ilang addan umawawak. Ay na, inak ko maaginan na sakbay nga agayab ni Pipita iti pangrabi. Ad-adaan na banugak kapo iti panakisarita kini Silverio. Atew na pa iti babae. Nagado may bagana adi no. Hello? Oh, si Kamat Gayam. Nakaawag ka man. Si Kaman ngamin. Idi pay lang awawagan ka. Ay, ure inton bigat matlaeng. Wen, inakon irwar ti kwarta. Oh, sige nga rod. Sige. Painak kasarita ti abogado amang isagana iti deed of sale. Okay, sige, bye-bye. Sakit di amap na kiti panagsarita yo kan Silverio. Hinawagan pailaan. Wano, saan mo anawagan? Anya kayo mat aya, daddy. Tila pagdengdenggan nyo. Saan nyo anangag anagring ti cellphone ko? Pambarak nga awagan da dya alalaki. Ni primitive ti mawag kanyak. Ti inaunaan nga anak ni Bakat Sayong akin kuka iti bangkag iti likod ti pagpakasiram. Wen, daddy. Naikadeng kanon nga ilako na ti bangkag kanyak. Di primitive laeng ti nagdesisyon. Ang mga no, adan to tumao da problema. Sa pulon mo't kiti dagiti kakabsat na ti bingay na. Day tanga agpaiso ti problema, daddy. Kasaritak to ana imbag amangan pay kitdi, no panginaan na. Amok, anabayagan at arigagayam amagatang ti bangkag. Talaga, daddy. Pangpatakder kon to iti apartment. Wano ilakok to iti nangingina. Gatangam? Sa ilakom mutlaang? Kastamat talaga, daddy. Masapol nga amom apagwaratan ti kwartam. O sige, inak pa'y lagi na ti kwartok, dad. Nakaluton ni Pipita. Si kalaang ang tiyor-orayan me. Di kayo mat nagsubsublin di kalman na napanyang. Anya nga rod ti maddamag. Ay, kit. Adda ka nung nagpapungat iti rabi iti kabangibang abarangkay. Gapon sa iti utang gan selos. At ti kayat ko asawan. No adan nasarakam nga agdalos. Amom, imay nakrinaot ni Ingrid iti rabi. Anya? May sana. Ay, kurso nada nakansamot gamin. Aglalo ta ada iti abroad ti asawa na. Awan ti dakes na. Kinayat kami nana. Barang aganak pay. Ket makayanang iti nagwapo akas kanyak. Angam, ti kayat ko asawan. Adalimada, barok.
Mabalintay tan. Librete, meriendada ken pangal daw da. At danto pa'y inuman da nga arak. Ay, naparabor kagayang barok. Kwartala dayta, nana. Napatpatag ti panaggagayam. Aglalo, taganggan na etak iti daytoy alugar. Nalakamot lagaya makasarasarita ni Primitive. Saan nakapinanginaan? Kasapulan na unay ti kwarta. Awagak man kit din ni Silverio. No saan nakpay lang atong palan. Makaamoy suna. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Naimba ka bigat mo, lab. Anya alam? Lab-lab kan samot alim malakyan. Di ka lang maangawan, Ingrid. Amok doon niya ti awagam. Madama ti panagdalusan. Nasaya at launay. Kantapno ibagakan ka ha, Silverio. Nakasarita kun ti akin ko kuha iti bangkag. Nakapagtulag kamin agatangek. Nasikapan nak ni Ingrid iti dayta abanag. Kalpasan ang napadalusak. Aggastuak. Sa iso ti agnamay. Nalalaingkit din ngam siyak. Asawak ko nakuma tapno bagik amin asanikwana ngam san mat ngarod amabalin tad asawa na. Alukuyak tulangan nga ila ko na kanyak ti bangkag. Nguno pasirukak ti akin ko ka iti daga. Jayaak iti dakdakal agatad. Ay, sabalin salang agpaiso tibak ng anya Sir Silverio. Nana, babain sa mo dayjay imawag kada kayaw. ni Ingrid dayjay. Ha? Ay, nagaligtak kayo. Kaano lang nga agkaskasero kayo. Naalayo na dagaws. Di yung amin pinaluspusan di imay idirabi Aglalo no nasipnget ti ayan diyaw. Ay na, labid kayo talaga nanapanyang. No makadanon dayta ka ni Ingrid, saklakit iti agbalin adakas. Kano isupay tinangawag kada kayaw. At dalayin baga na. Tiyam muna kadyak pa'y napadalusan iti likod. Kan nagatang nagayam ka nun, ti bangkag. Ay, talaga nga ado ti kwarta dahi a babae. Nasikapan nakngarod. No siya kumati nakaggatang iti bangkag. Di saan akong nga agkaskasera. At adumat ka, ti kwarta. Naglastugan ni Silverio. Langa naman kiti tinaangin. Baknang ka no? Nagkaskasira laag. Naglawat pagpakasiraan ni Ingrid. Numano a kwartaw. Ang adumat kiti ti kwarta na. Ay, bareng daktakkel to ti tangdan ko nakipagtalos. Uray sa anak unay nakipagtrabaho. No kakaasi ak anang lukoy kada kiti talo asanger kendo abaket. Ay, mayatain. Nagwapo kayo ni Tinita Abado yung kaligstaw. Ay, sir kaya? Hanggang saan pinapatagapang nayaw? Anya ti panagkita ang pipita. Iti da ito'y alangak. At dapay lang ata mariro. Depende no talaga kayat na kayo. Makiang angawak lang, pipita. Awanan da ita abanag kanyak. Agungot lakit din Ingrid no agasawa akmanen. Adala na patag apapanak. Agawid akmula dagos. Ito nung kayo lang ta naging kadirwangan, sir. Ay, salbag day kay anak ka motor. Dandani nakit din dinong par. Di na mo abakar takaon. Ay na. Katno limasat kayo mat nga minadiyo kini tatag sumbay na kalsada. Noon, nablo kayo. Ay, narigatan Saan kayo basta mailot?
Kinamakam ka nga raw ta irikup mo itayan tigait pipita. Kapampanaw samot ni Calixto. Anda ka no papanan na. Yung mapagbit lang. Iso ka titi masapol niya? Basol mo dahito pipita. Ha? Nay, apay, anya ti basol ko na napanyang? Noon niya gamin ti di mo ng kuyugan kini Ingrid, idi na pa nakisarita kini Silverio. Kat nasipngot ide. Ay, sabalin te gwarwara sa damag. Adda ka no relasyon da kini Silverio. Ha? Anya? Naglaingan na kiti chismosa nga gatan? Ay, kunabay. Di ipay napasamak. Pagsasaritaan dan. Saan mo matgayam at haawatan tinagsaritaan ta itay nagkita ta? Ay di bale. Agkita ta manan inton Biyernes. Oh, sige nga Rodan. Sige, bye-bye. Ay. Pipita! Ingkaman kitaan, no? Sino day jag busbusina? Wan madam? Damagam, no? Nya ti masapol da. Samon to may ibaga kanyak. Kunak no asino itayan ti sangailik. Si kamat nagayam tinagbusina, Silverio. Ay, naglugan ka pa'y lang nga imay dito eh. Kat, adala iti balasyo ti kalsada ti pagpakasiraak. Anya ti serbitilugan ko no Jack usaran. Sa mga no, didak mangag no agpukawak. Apay, anya ti may paikukan ka. Nakadaldalusan ti bangkag. Uray agpakuyog kanto ka ni Pipita. Awan gayam, nadamag ko nagatang mo kanon ti bangkag. Gatangan to pa'y laang. Ngam nagkinaawatan kami ni ti presyo. Naimbag no kasta. Saklangan ti manggatang. Uray dublyak ti pinanggatang mo. Anya ti kunam? Naglaing kat. Jak kayat. San ka man ngagpangpangas? Agkas kasera ka laan. Pangalaam iti igatang mo iti daga. Awan ti makukwartak ngagpaiso. Ang maalamot day ta itinasaya at asaritaan. Inutag abayadan numayat ka. Tinagak. 5 pesos iti may sangal daw. Hoy! Saan nak makilinlin no ko kan ka Silverio? Anya ti pagkitkitam kanya? Pumanaw ka man langan? Sa anak a pumanaw. Aging ga iti saan ta makapagkinaawatan. Nandiyak na si putan. Naggamam ko man timak. Sige nga minan nagpintas ka talaga. Sa nagpudaw ka pa'y. Sa naglamoyot. Bastos ka talaga. Inaprosang kit din titakyag ko. Pumanaw ka man langan. Pipita! Inka itulnogan ni Silverio itigate. Inaprosak la tinalamoyot kan napudaw at takyag mo. Kaslag matlamanukan nga abugam. Kan papanawan. Daytoy ti tandaan. Saan ka apulusan makadapog dito ibalay ko? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kasta unay apan nakasurun ni Ingrid. Iti panang libas ko anang apros iti takyag na. Nakarkaro ko man no inarakop kan inagkag. Di nakitin kayat asyak lang ti manggatang iti bangkag. Linais na pa'y. Gapudag kas-kasera aklaang. Di na mo no kasano ti kinapig sa tinigosyok. Amo kon ti aramidag. Makigtot tolangan ni Ingrid. Nagbayat kalakit din, Pipita. Dahil tala nang itulnog kini Silverio iti gate. Nakisarita pa ilang amin, madam. Kat, anya timbaganakan ka? Naglakagay ka no ang makasursurong. Nagrigat kayo ka no ang kasarsarita. Kasano ajak masuron? Inaprusan na titakyag ko. Uray akla simgar. Naimbagta sa anak-anak igtot. Tungpag ko matiloko ko. Napanak nga ro doon iti kwartok, madam. Anya pa'y lang amin tiur orayon. Di mo ibaga. Makitungtung ka pa'y kanya. Nakam-ambisyoso ti loko dati. Isuka no kidin ti manggatang iti bangkang. Pangalaan na nga ta iti may 1 milyon. Ambom ayan no nakaurnong kitin. Saan mo at agibasitin? Uray agkas-kasera laang. No
No saan pa'y amakagatang iti kartib kan labaha apagpukis kan pangikat na iti nakapuspos ko labarbas na. Nagalasakit kita. Kasla kabagyan iti sunggo. Oh, bagay naman. Dapag kay nga sanda iti paboritok nga artista iti. Aglalo dagiti matana. Kaslan naungot dagiti matana dati. Kinusilapak. Sa ano na nakatima. Ay na, Ingrid. San ka kumaunay nga agpakaro? Kasano ajak makaungot dadi. Inaprusan nakit din titakyag ko. Talaga ana alibtag ka niya, Silverio. Awan urasem ti panang pasyar mo kini Ingrid. Talagang samot ako, kwamaw. Ay na, talaga ada kayo na napanyang. Sarsardang payla idi. Kurt, anyang araw? Kahit ko kumaagatang ti bangkag. Imbagak pa doblek ti pinanggatang na. Ne, ado ayat ti kwarta. Nay, agpadpada kayo lang kini Ingrid. Dagdagibas si tandak. Gapot agkas kaserak laang. Basit lang ti maganan siya kiti negosyok. Nga makaurnungak mat iti piso-piso. Uwan matkit day ngagpaisaw. Kas kumagadag iti sangar ngagpakpak kong iti tersena. Nurnungan dala kuman ti inggatang da iti arak. Amangan no, milyonaryo da kuman. Nila kay Calix to, ti agtak-tak dari ti ruangan. Asit gakman kiti. Barang no. Numalukoy na ni Ingrid. Asak ti manggatangan iti bangkag. Oray ilakok tumot lang iti dakdakkel agatad. Tiyak tumot la agbayag ditoy. Sikamot gayam, Silverio. Naimbaga bigat yo, tata. Sana madlaw alam makay kayon. Mayat pa lang titak-tak deryo. Saan pa'y ngataan na danon ti panagkubok, Silverio? Mangala kayo ngamin iti ad amang pasaranta kada kayo, tata. No makatiliw kayo iti Daisy. Ang mga no tinawan pa ilang makaputot kayo. Makakatawa akman iti dayta ako nam Silverio. Awanan dayta aba nagkanyak. Nagsinong ba't kayon samat kini Ingrid? Ay, talaga asuplada jay anak ko. Gagangay lang iti babae nga dalata kinatangsit na tata. Gatangak kumaday jay bangkag kan kwa na. Ngam awan ka no mati makukwartak. Dayta ti lagi dawag ka ni Ingrid. Saan na kumaamataan wano tagtagay basitan ti padana a tao? Pudno lang unay dayta. Tata. Amangan no mabalin yung alukuyan. Jak kabala na balusing-singan ni Ingrid, Silverio. Aglalo ta, kwartada nga agasawa day jay. Inutil mat day to'y alakay. Na nakatantanang mat ngamin ngagsasao. Naimbata naranaanak dito'y ruar. Madi, ti panangapros mo ka ni Ingrid. Mabalin na ka day jay ngay darom. Pasensya kayo na kuman, Tata Calix to. Angaw ko lang day jay. Wano, lailok kunak manlaangan. Masapol nga ilugar mo anay bag ti angaw mo, Silverio. Saan mo nga asawa ti anak ko? Awan karbangam amang lailokan kwa na. Salbag day ito'y alakay. Pabainan nakit din. No sana ka makatupal. Amangan no danugak dito'y. Nakasaganan ti kwarta. Malpas tumatan ni attorney ti deed of sale inton Biyernes. Panangiyawat ko iti kwarta. Sige nga rudan na dapapanam. Adumat ti aramidak diti opisina.
Okay, bye. Wagag tumankit din ni Adolfo inton rabi. Inton na ornusan ti papel ti gatang abangkag. Numabalit, mapatakdaran na dagos. Adulat na ti agsapsapol iti pagkasiraan na. Ewan gayam, nalipatak ti nangibati iti pakitsenda ni Pipita. Ay, aldaw mo't nga ruden. Mamin anula ti makitsenda. Ni Tata Calixto, ito'y nagdalusak, madam. Ito'y nangag ko, anagunit yung cellphone ko. Anyakat nga mina na pan nakalipat ko, Pipita. Damagan man kini Daddy, no da kwartana. Ta iso timang tadi ti pakitsendam. So kataktumad lang iton rabi Pipita, ni Ingrid ka din ita kasarsaritam. Wan, sir. Ni ka di Daddy dayan nagsaw, Pipita. Iawat mo man kan kuwana ti cellphone mo. Tas ti makisarita kan kuwana. Madam. Sir, kasarita na kayo ni Madam Ingrid. Agyamalak, Pipita. Ingrid, naimbag man tayo mawag ka. Denggam, nagrana kami ni Silverio ijay ruar. Kagurak na kay alalaki, Daddy. Saan yun nga ituloy dahi ka? Interesado, kanya tinagsaritaan nyo. Ikanyo man kiti ni Pipita iti Jesmel, apakitsenda kan pag-groceryana? Jesmel, ay nagdakalakit din. Kad no manula ti makan tayo, kan aldawan. Alakit din, Daddy. Nagkasidagla ti tiyendaan. Hindi dapan ni Ingrid ti cellphone na. Ay, talaga asaan ang masupyat ti kayat ni Ingrid. Sir. Pipita, mabit lang, tainak bangala iti pakitsendam. Noin ka makitsenda, Pipita. Nagarwat ka kumaa iti nasayaat. Anya ti problema mo di suot ka. Nadalos mo't na napanyang. Anya mo't din makibibiyang mo na ito nga bakit. Napustal dawan. Ay, malagip ko man kiti. Imbagam matlaangan kini Ingrid ti sayang gusang. May panggap kadakwada kini Silverio. Kayat mo nga raw, asabali ti pakaamuan na. Ay, madaksan kalaki di kini Ingrid. Aglalo taada ka naman nakakita ti ay ni Silverio dito'y idirabi Awan mo tidakas na ti umay na panyang. Ni addam ti tricycle. Panawan kayo. Ay, mabiit laan. Ada ka din ni Calixto? Kasaritak man. Ay, talaga gayam nga. Hagpamirienda ka, Calixto. Uray sana ko na mangal daw. Katuray, mangal daw ka pa'y dito yun. Kakaisuna anay sarong ka. Si Kamag. Kasla, sinsintiran nak. Saan, Panjang? No, sagpaminsan lakit de. Jakla kumakayat nga ira na ti umay ta panagmemerienda. Ni Pipita katulong yung amay. Ta apay ni Pipita? Amo na lang nga rudan ti may padpadamag. May panggap ka da Ingrid kini Silverio. Ay nagdakasan adamag. Talaga dagiti labid a kaaruba. Imbis kuma ngagtutungtung da iti kalsada amang sarsarita iti kaaruba da. Nagdalos da kuma kadagiti babbalay da. Uray dagiti istambay alalaki. Akasla agbilbilang iti lumabas alugat. Dayta ti pagsasaritaan da. Gaputa indanon ni Panyang da ito'y abanag. Masapol nga ipakaamukmat lang ka. Ang saan ka kuma nga agong ungat. Anya ka di dayta, Daddy. Kasla nakapatpatiglaonan. Kaya't dakpay la paggagaran. Iyo pa'y la idiretso nga ibaga. Kwa Ingrid, adda ka no sayang gusang maipanggap kada kayo kini Silverio. Ti awanan pa na bakit? Labida talaga. Nangag na kanulaang. Iso asaan mo apabasulan. Amin matakaruba kat labid.
Akaraman day di abakit na di. Ano pa'y imbagak da ito'y? Abay amlat ta idan. Saan mo ida at tutupan, Ingrid? Uray ta, awan kinagpaisuna. Awan lang amin tinasaya at amaaramid da. Umapal dalaang. Talaga naapal da, Daddy. Di pampanunutok. No makadanon da ito'y kani Adolfo. Basol da. No day tati pangisinaan na kanya. Saan mo't nga ta? Nangato ti adal di asawam. San lakit di amamati iti day taasayang gusang. Addaak amang panagnak. Addapay ni Pipita. Agalwat day di abakit. Makitak lang pagsasawa. Ulitak, iha. Saan mo natutupan ida? Kaya't kakasarita, Pipita. Amangan, usak bay kinasarita ni nanapan niyang ni Daddy. Nagsarsaritaan yun nga da relasyon mi kini Silverio. Kuwang madam, naistorya na kanyak dita. Katapay, asaan mo nga inbaga kanyak, Pipita? Jak kami ni kahit nagiwarwaras iti sayang gusa, nga jak matkap-kap na kan. Kanam mo kawan kinapudno day jay. Nga masapul, nga imbagam kumalat na kanyak. Ay, pasensya kay lang kuman. Mabuting kansamat la kanyak. Kayat mo, apapanawan ka, ha? Madam, awan basol ko. Saan mo't nga tama ka na deta pang papanawan ng kanyak na kontrata tayo? Sumumpat ka pa ilang. Nagangay lang ay kalinting aktibagit, madam. Saan da kumakagura? Saan ka na sumungbat pay? No makitam da di abakat, ibagam akayat ko akasarita. Binagbagaak lang arudan ni Ingrid idirabi. Asan na atutupan da itaasayang gusang. At ayo amanak na kumngum dagita alabid. Awan la tinasaya at amaaramid da. Mawatak ba't kit ni madam, sir? Narigat, di mamadpadakas. Pipita, saan mo atong tungpalan ni Ingrid? Ha? Bay amlat ta. Amangan no, at makaungot ni madam kanyak. Sakto lang ti makisarita kinipanyang. Ngam no maranaam di tarwar. Ibagam ken kuana. Aliklikan na pailaan ti umarubayan, ha? Papa. Ibagam ken kuana ti gapuna. Tapno amo na ti saksakbayad na Pipita. Bareng agbuteng ton amang chismis kini Ingrid. Uray nasip ngat. Malasin ko ani Silverio dayjay. Kaslada kasarsarita na. Agam, awan mat makita ka sa bali ataw iti pagtaktakdaran na. Wano, ada kasarsarita na iti cellphone na. Ay, umasidigak pa'y iti ayan na. Agin inayataklaan tapno saan nakamadlaw. Ito'y pala bigat nga awagan ka. Ha? Gapo nga tatasahan mo nga amot akin numero iti daytoy. Yan mas daw ka siguro. No kasanaan amot ti numero ti cellphone mo. Ay, Nadamat ko nga mi ngilak-lakom ti bangkag iti likodan ti pagkasaraan me. ha? Oray, tasan kayo pa yung nakapagbinayag kina Ingrid. Mabalin mo pa yung nga babawi. Aniya? Tupyak ti pagkatang ko ka. Inalukod da ito'y Aguray ka. Mayat sa pangwartaan. Ha? Ano pa niyang? Sikar ka ti dayta? Nadlaw na ko ni Silverio. Kanalasin ang kasano da ituyan. Talagang sakit diyan nagsiding dagiti dakulap yung hananapan niyang. Rabi ilang arudan. Adda kayo pala diti kalsada sumanorsor. Apagsit nga paimutlaan Silverio. Uray si kagad ha. Adda ka pa ila ditaw. Sana bale talaraki ak. Awan ti mapukaw kanyak. Si Kamat. Asino kumati agtatakon kanyak. Sige, panawan ka nga rudan. Kaya sakit matan tigurong ko kan mabisinak pa'y kiday. Ne, saan kayo pa'y gayam anang rabi eh? Awan mat nga rod na luto hindi balay. Urayan dak dito inana. Inak alaan tilugan ko. Ayabak to ni Cosme. Tadnan to mang itulnog kada kayo. Isa dino ti papanantayo barawk. Ay kat mapantayo mang rabi nagkita tayo lang rodan. Pabisinan kayo pailaang. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dati subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Tatakaliks tao, at da kayo pala gayam dito salas? Nalpas ka din ti trabaho, Pipita, iti kusina. Agtugaw ka pala ang tag-sarsarita ta. Mayak nagpalpa dito'y salas itay. Naimasak mo tinti nagdengag iti radyo. Aging gaanal pas ti programa. Alas 9 gayam? Nagdaras arumabi? Matindog pa ilang ti rabi Pipita. Marnakan ka amaturog. Makitam ka din ni Panyang. San pa iyang tama? Mas naawak man. Uray no iti ang sapa panagsagad ko ni Tarwar. Maranaak mo dito na. Na, amunan samat lang ti kabutang na Pipita. Balinakas na. Uray imbaga na adag iti pada na alabit ti nakaidanon ken kuana. Ti sayang gusang may panggep kida Ingrid ken Silverio. At dalata partisipasyon na. Daddy, ada kayo kadipay lang dito sa salas? Sino ti mangmangag ko kasarsarito yo? Tatakalislong, sariring pailanggayamot ni Madam Ingrid. Hindi Pipita. Kalkalpas na nagtrabaho iti kusina. Nadatnanak dito'y salas nga tugtugaw. Anya ay ti dapat nagapagsarsaritaan nyo. Di kayo pa laki di mapan maturog. Ay, sige sir. Mapana ko ni di kwarto. Ay, nagsuga ka talaga. Nagadugamin ti in-order ni Silverio. Inkarigatak nga ini boss. Anay sayang. Manmano tikas jay agundaway. Chismo saak. Sa anak manakidaya. Apay nga ta. Adi nakinikan iti kwarta. San na siguro nga mo. Anang ko tinagsaritaan na iti inawagan na. Amu kon ti aramidag. Tapno makabawi Nagsapalaki din nga umawag dito eh. Ni primitiba mo't gayam. Hello? Saan ka madalagan? Nakasaganan ti kwarta. Ha? Anya? Ibabawin? Ngamdalpasan ti deed of sale. Anya ka mo't nakasarasarita. Amang nga nagbaliw mo't ti panunot mo. At dapay agmalam apa nagpanunot mo. Wano, aging kayong lawas na. O, sige nga, Rodan. Ay, nyamatan. Awan pa'y sir-sirpi, nakakasarsarita. Asino tayo dyan kinasarita iti cellphone mo, Ingrid? Apaya tumanabutob ka. Dayjay man na, primitiva. Imbabawi na kidlit ti pananggatang ko iti bangkag na. Anya? Bigat tayo lang nga, Rodan. Di ka pala sumardang at tumanabutob, Ingrid. Awan anay dayjay a primitiva, daddy. Nagsapa din na dala ti bigbigat ko. Adda atap ko anang sirukan ko anakat. Iso nga imbabawi na ti panangilako na iti bangkag. Nalpas siguro ni ato ni ti deed of sale. Amang ano, saan pa'y? Tadi mo matpa'y inyawat ti kwarta. Pinatingaam ko mga ani primitive. Daita ti pampanunutok kat. Ngamno, nagpauna ak iti bayad. Ang mga no, panunutan na nga inutok abayadan akasla panagbayad iti interest ti utang. At dalakit din ang loko kanyak. Ingrid? Interesado ni Silverio amang gatang iti bangkag. Pinasirukan na nga tan ni Primitiva. Kat, apay agam amuda ka dek ni Primitive. Oray saan, daddy? Nagado ti labid mabalin na pagdamagan. Agkaraiwaras iti igi ti kalsada. Kun uray ti sango ti tersena. No pinaglapan da ida iti kwarta. An nga agpaiso. Ay, nalpas kan Susan. Ni daddy mat. Ay, napananan ni Pipita. Bilinak man. Masapol nga agrinisot kami iti dayjay alalaki. Pipita!
kaya ba ni Silverio? Ibagam akayat ko akasaritay tinalapat. Wano, agkuyo kayo langan. Ne, apay, saan ka kadiamapan mang opisina, Ingrid? Madam, ada ang doorbell. Amangan no ni Silverio. Nagkawit awanan bait. Maiturod na pailantag parang. Umay naklaki di insultuan. Makita na. Matungpak. Madam, agparbang ka kuma. Tangadong di langit. Saan aday di abang kag di arig na pakipinatayan? Rupat kwarta mat day dyan babae. Imbagak lang nga dublyak ti bayad ti bangkag. Saanan ang nagpangadwa. Mapangangantulangan ni Ingrid inton agkita da. Ket iyawat na kuman ti pagbayad na. Kasla makitkitak ti langana. Kurang lang ata apungutan na. Ket agsugab ba ti buhok na. Oray, ibabawik tumatlaang agatangan ti bangkag. Pagan anok ko ma. Mabitlaang. Nalipatak tinang ti balagbag ti dakulap ni nanapanyang. Ropat kwartamat day jabakat. Angam saan na nanaskan. Mamantumat lang ni Ingrid. Angam oray man sa anak amabutang. Day jay lakit din a babae. Nanapanyang na kayo matngayam. Apay akas tati panangkitam kanyak pipita. Anya ka matan. Kas kala tinukawan ti ulog. Nauyaw ka man a tao. Ha? Kaputawan lang akon. Nay? Ay, saan nakastana na? Kung amin! Ay, ni Ma'am Ingrid. Pipita! Sino ayo dayta? Kailamang taltalaan. Kasla kumilaw dagiti mata ni Ingrid anang mulagat kanya. Nagtakalakin din dagiti mata na. May sa kayo pa'y nanapanyang. Talaga anapuskol kay panagrup-ru pa yun niya. Kasta kayo matkiti alabid Pagan anok kumanda ya Silverio. Kaslaglang lang nga asunggo. Pakawanan na kumabalasan ko. Imayak ta, ada na patag nga ibagak ka na kayaw. Sige, sumrat kayo nga rod nanapanyang. Amangan no panunutin nyo nga awan babain ko. Ibagayo nga rodan no anya ti rinan tayo nanapanyang. Alisto nyo. Saan kayo amang talaan? Amangan no makaparo ni Silverio. Ay, may panggap kini Silverio ti rinanta. Nalabsak idi apagsip nga da kasarsarita na iti cellphone na. Amangan no ni primitive dayjay. At pagka sinirukan na kayo ni Silverio iti dayjay bangka gagatangan niyaw. Kurakto paikat. Mapan ti atap ko. Nasapa nga imawag ni primitive kat saan na kanon nga ilako ti bangkag. Pipita! Mapantan! O sige, kasarsarita yung pailan ni Daddy, nanapanyang. Ay, awan na ti maghanap kaon. Imbilin ko kini Pipita. Asaan ka pailaang nagpakpakita kan Ingrid? An kamit ngamin ang nagparparang. Di, may kakumay jay balay kaliksto. Wino, tinuyog na kakuma. Wino si Kanti May. Anya? Anya apay, nalpasan na ko ni Ingrid. Ngamuray, na naipulong ko ni Silverio kenkwana. Papanawad na lakid day. Kasla nakadakdak kalmatan din nagbasulak kan ka, Ingrid. Umisam ka kadi. Sayang tipintas mo. Apay kumasayan. May mayat pa'y nagbali na kanalaad tapno saan lang nga ar-arapaapan. Awan bain mo! Apay atinong panak, Ingrid. Gonggo na. Sinirok nakit din iti pananggatang ko kumay iti bangkag. Agbibisin ka nga kaskasera. Nakaro ka matngagsa. Saan la si Katiada Kwartana? Rugyamon taging paki kadagiti arwatin nyo. Pumanaw kayon.
Ay, ne, saan ko makasta, No Ingrid? anya ti imbagak, iso ti matungpal. Agnanaad ka iti pagkasiraak. Sa padak nakit din? Awan ti dakas nga yung bagbagak may panggap kan ka. Uri anya piti sasawam. Talaga apumanaw kayon. Saan? Ana pintas? Dayjay nga inaramid mo kini Silverio. Papanawom matan. Basta. Gayta ti pangadag ko yadi. Saan akas kini Silverio nga agkas kasaralaan ti bastos kanya? Di panjang ngamin. Rinubruban na pailaang. Saan kuman arumbang nga imbaga na paidaytakan ka? Anya nga ron adi pumapel, kat amo na nga adabasol na kanyak daddy. Andan tumatla pa kadusaan da alabid. Ngam uri din nagpulong kanyak, awan sa bali nga atapak no saan ani Silverio. Pagkalmaam kumatirik nam, iha. Masapol amadaan kay tinasayat a relasyon kadagiti agkaskasera. Ta mga no awan ton timayat nga agkasera. Iti pagpakasiraam. Uray agigiddan da pumanaw daddy. Awan tinasakit abakram ko. Saan ko maakasta, Ingrid? Aglalo, tadi mo am mo ti katatao da. Aging ga saan kayo asumardang daddy? Jack agulimat. Ninanapan niyang isumungan. Ay, naturod manan alumabas na nakapagsarita dan ka ni Madam Ingrid. Aniyan, tita? Sikabat, Pipita. Apay asaan na ka pinagdaaran? Kasta unay di pa nagsasao ni Ingrid kanya. Imbilin ni Tata Calixto nga ibagagkata kayo asaan kayo pa'y lang arubayan. Saan kayo mat-anakit kita? Awan ka di ti sakap. Amumat no sa dino ti balay ko. Day tati imbagak kini Calixto. May samot day alakay. Ay, saan yung kumakagura ni Tata Calixto? Kaya't na kayo ngay sakit. No si kati nakadidilaw amang isaksakit kini Calixto. Ikalkalintigang. Nabayagan anabalo. Sabak nang. No bakit kan abalasan? Saan kan amakabirok iti kapatadam? Ha? Ay, susay-saya atin niya tipa nagsarsarita yun na napanyang. Oray siya, iramlaman nakmutan na pagpanunutan ni Titakas. Ay, matitakas ta. Mano pa'y laabulan ming agkaskasera kadagiti kakadwak, tata. Sa kaano laang anagbayad akmanan iti makabulan na pagkaserak? Nagtulagan yun samot kini Ingrid. Ano pumanaw kayo? Isubli na ti talo abulan nga imbayad yo. Agraman ti makabulan a deposito no saan yo anausar. Naimbaglaang, nutong palan na tinagtulagan mi, tata. Saan na agamgaman ti kwartayo? Pag-aamok nga da nagpipinirmaan yo a kontrata, Silverio. Amok, abak nang ti anak yo, tata. Dakkel ti sweldo, tilakay na. Sa mano aribo, ti pagbayad mi nga agkaskasera. Sige, padasik to akasarita jay anak ko. Agyaman aklaunay, tata. Dahit ako matibagak kada kayo. Diyak pa'y nairuangan. Nagkari kayon. San mat akas kari na? Tiagsapol iti pagkasiraan. Saan ngagkibaltang ni Ingrid? May sapay dayjay anna na panyang. Saan nakpay ngam mo? Nalawa da ito'y pagpakasiraan ni Ingrid. Numano aribo ti awatin na iti binulan. Awan sa amin nagiti agkaskasera. Nakalukat ti gate. Isuan nakastrelka. Nakarikap dagiti ritaw kantawa. Malaksay. No at dadala iti unag akong kumlag. Anya day tuyan. Nagado awara. Kasla pagbasuraan mo tan iti sango dagiti pagpakasiraan. Ay, aglalo lang arudan iti ayanda Silverio.
Lalaki damot ngamin amin. Ang muray. No maamuan ni Ingrid da ito. Sigurado laki de. Ang mapapanaw da. Ada ko maibagak iti may sakadagiti agkas kasera. Ngkas jemot den tinadanon ko abuya. Ati pa yan pagbasuraan iti sango dagiti kwarto. Aglalo lang aruden iti ayan da Silverio. Ay, talaga adi agdaknakam tayo ta Silverio. Impangtak lang arudan apapanawag ida. Nanapan niyang umay kayo. Kaduan da. Anya? Di mo ibaga mabutan ka. Mano ti kayat mo nga itangdan ko kan ka. Mano ka no? Umamangan no kaguranak ni Silverio. Nakungat-ngat nga ron dagiti mata na. At paadada kini Ingrid akasla kumilaw no kusilap da. No saan nyo akayat nanapan niyang saan kayo apilitan? Ang mga no jack kabailan ti presyo yo. Mabalin nyo ti pumanaw. Pipita! Pipita! Umay ka man, tanda pa pananta! Darasam! Kasla nakasigsigurado da ito nga Ingrid. Matalyaw na gayam ti amin. Ang dapay matlagan ni nanapan niyang madam. Papanantayo ka day? Umay kakit din, saan kan nga agdamag pa'y Pipita? Ay, nagalwad day ta Silverio ha, talaga akarkaritan na. Sige ron, madam. Anyang, pinanawan da ka matanda Pipita kan Ingrid. Papananda ka no? Sa urkay ito nga Ingrid. Kaya mukha da maganap ko iti panagpulong ko kankwana. Saan nakpaya pinasuksukan iti nasalamaak akasarsarita na ni Primitive iti cellphone na. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya ayad da ito'y pinarnoy mo a problema. Nagkariak kan Silverio akasaritak ni Ingrid. Tapno saan na apapanawon ida. Nagbalin kalakad nga rodan a kontrabida. Kitno pudno mo ti bagbagak kaliksta. Uray pay. Sakla ko man tinang ibagaam. Takinasaritak ni Silverio. Akitaan da tinasaya at apagluglugaran da. No saan mat asikati akin ko ka iti kasiraan. Nagturad kan. Ngagsawi ti kasta kanyak panyang. Ala, agawid kan. Ang mga numadat na nakapay ni Ingrid. Kunak no sino tinapinda sa balasang asimang bay. Si kamat gayam Ingrid. Di mo matlagayam maibturan ti iliw mo kanya. Anya ka iliw ti bagbagap? Kaya't mo tatungpaan ka? Ops! Naimbag, sinaludsod mo tapno makapagsak bayak. Binalaagan ka lang arudan a pumanaw kayon? Ninayunan pailaang ti basol mo? Pagbalinamkit din na pagbasuraan ti sango ti pagkasiraan nyo? Sino tiyag ko na? Ayan na ti basura nga ibagbagam. Huwag mo niya ko sa madam. Nakadaldalos mo't dito sango. Sino ay tinagpulong kan ka? Tapot dak tinagsiping at dila na. Apay masapol pailaang ngay bagakan ka. Pipita, sumrak kay ti unag. Umuli kay dyan nga to. Madam? Oh, anya pala tiraramidang Pipita. Aggunay kan Madam, dawatak mo't lang ate pamalubos ko man ni Sir Silverio. Manakam kagaya makatulong. Mabutang ka may darom may trespassing. Anya, trespassing man ni bagbagam, sir? Wan, anya trespassing ti bagbagam. Saan nak mapawilan? Kukwak da ito'y naawata. Talaga ada kayo alalaki saan kayo ang mapagtalkan. Adda manan dagiti nagkasera idi apasig alalaki akas kada kayo. Nakarugrukit dito'y unag ti pagkasiraan nyo. Adong amin tinakakumikuman mi itang aldaw. Makumikuma kiti negosyok. Padalusak matlaadagos iti yung nagtibalay kaniti likod. Awanan ti ado asao. Itamat laeng, pumanaw kayon. Ne, saan ang mabalin da ita? Anya kumasa na mabalin? No kayat kayo apapanawon, oray anya nga oras, pumanaw kayo. Kunam nga ta adyak ang mo ti kalentagak, Ingrid. At the subject may iti law, iti nagkolehiyo hak. Kaano lang ang nagbayad iti kaserak Nita!
No kaya't da kami apapanawan. Ikanak pa iti panawan. Ang makasarak kami iti pagkasiraan me. Kan isublim pa dagiti in depositok. Laglagi pam tinagtulagan ta. Dahito iti bagakkan ka, Silverio. Sakbay nga aglawag ti init inton bigat. Masapul ang makapanaw kayon. Ikanak ti plaso. Aging ga amakalanag ti init, Ingrid. Pagbabawyam to dahito, Ingrid. Ninanapan niyang lakit di tinagpulong kan kuana. Anyag kalakit din, Ingrid. Saan mula angin nga impaayan iti konsiderasyon ni Silverio para day talaang nga naglabsingan na? Daddy, inaramid naman ang dayta idi. Ngam saan dalata nagnakam? Ikam kumapay la ida iti sa bali agundaway. Ay saan na masapol, Daddy? Tinadagsan ang nagbasulan ni Silverio kanyak. Siniroknak kini Primitive. May samot da di arupat kwarta. Ay, day talakit din abanag. Saan mo ka di nga inulit a kinasarita ni Primitive? Amang ano nagbaliw ti panhunot na. Ay saan ako nga interesado, Daddy? O sige, tasubra ka ko ni ti kwarto. Saan ka ka din amang rabi? Kasanupay ang maimas ko ti mangan no kastoy mo ti mapaspasamak. No di kan tumat lang amin makaparpar bang. Dayta, ti masapol abaliwam nga ugalim, Ingrid. Di mo ammo no anya ti mapasamak. No di mo ammo ti makikadwa. Ala ni Daddy, bala agandak pay laeng mo. Italaan nga may kanak iti gundaway ang makisarita king ka. Awan mo't kiti tinapatag nga ibagak ka, kahit ka lang akumustaan, Pipita. Nasayatak lang dito kamutaw. Nakayukit niya akin ni Kulas dita. Adong arod ti nakakumikuman mi kadagiti napalabas ngal daw. Kaado ti trabaho iti garden. Ken umad-ado dagiti deliveran mi ti kanagan. Nakaandayo kayo pa nga taya. San mo tunay, tadi kami mataglugan iti barko ino aeroplano nga gideliver. Isi ka talaga kamuto. San ka napaisam, tatimot ladang ibagbagak. Kumusta ka mo't kadagiti amom? Awan di problema kadakwana kamutaw. Nasurukan na talubulan nagpapayag kadakwana. Nay, ako nagdaras ngagpaiso ngaglabas ti aldawa niya. Di lamamin dakan tumanan di tibugyasan. No saan laki di aday tati kamayan na pagpadaanan. Saan na mapagpakadaan di pa naglabas nila daw. Pudno launay dayta. Nagdaras ngaglabas ti aldaw gan oras. Kasi ita, rabiin. Aba ba kami nila daw. Ngam atidog ti rabiin. Hay, makakitang mo't nga gid-ida na tao. Isaan nariwot pa'y lang kat makaringa kon. O sige nga rodan, Pipita, maturog tan. Sige. Mapanan ti ayuna. Agsabat na kiti ko rin matpat ko. Bye-bye. Bye. Ay, agyaman na. Maturog akmutan. Nagbit kan anangan, Ingrid. Kasla gumanat ka. Ay na, kasla saan kayo anaruam kanyak, Daddy? Saan ak unay amang mangan itibigat? Ay, iwan gayam ni Pipita. Di pa ila nakigiddan anamigat? Nagkapilaeng sa rimwaran anapan nagsagad iti arubayan. Bilinak ko mga rod anaimbag. Mapanto iti pagkasiraan inton sumipngat. Tapno kitaan na no pimanaw mo't lang da Silverio. Talaga asaanan ang mabaliwan day taapang ngedang mo. Ibatim nga rod kanyak ti talo a bulan a deposito da. Kanti makabulan nga imbayad da. 80,000 amin da ita. Ay, wan na imbag tayong palagip yo, Daddy. Amang ano awan makaanay akash ko. Iso kapilitan amang irwarak iti bangko. Masapula kasaritak ni Pipita. Agkuyog kaminton amapan iti bangko. Dakal agatad ti 80,000. Iso amasapol nga gananad kayo. Ti kunayo kit di, Daddy. Amangan no agporsyento kit di ti indeposito ni Silverio a kwarta. Ti may sapay a pampanunutag. No makasarak da iti pagkasiraan da ita. Saan ko na problema pa'y dayta, Daddy? Makaamudan tumatan
Sang katalyaw dagiti 5 alalaki dagiti masapat da. Kasla malalaki unay tilangada nakawit-awit. Nagdatakkel ti bagita ay nakabutbuting tilangada. Kasla da sapsapulen da. Ay aguray ka. Kasla malasing ko ita. Ay wan, dagiti kakadwa ni Silverio. Ay delikadon sa daytoyan. Ang mga no siya ti sapsapulen da. Naimbag ta saan nag-anabigbig. Ay umatayo ak pailaang aglamang. Narigatan no patayon dak. Idi penlarabi anak kaimpaki kami kadagiti kakadwak tata. Nakasagana kami ng pumanaw. Malaman itay nakasarakak iti pagkakaran mi. Pasensya ka lakuman iti anak ko. Talaga asan ang masupring ti pangedang na. Dayto iti 80,000 a pesos. Agyaman aklaunay tata. Uray jak kumaalaan daytoy. Ado ti kwartak. Ngam nalipatak tinahirwar iti bangko. Pagbayad ko daytoy iti baro a pagkasiraan mi. Sa dino ka diti nakasarakan nyo, Silverio? At dalang iti asidag tata. Iso nga agkita kamin tumatlaang kini Ingrid. Anya? Temporaryo lang ti umakaran mi tanailat. Sana bale, tainton makagatangak iti pagpatakderag iti pagpakasiraak. Syakton ti agpakasera. Narigat asalaan ti ugali dagiti agpakpakasera akas ken Ingrid. Ngiti kaya't asawa ni Silverio, Daddy. But-but nga na? Saan mo't nga ta akas ta? Tanasaya at mati panakilangan na kanyak. Temporaryo kadulaang ti pagkakaranda tanailat. Ang mga no namnamaan na nga agbaliw tumot lang ti panunot mo. Kaya't da ti agsuble. Ay, uri agpakpakaasi. Saan na mapasamak day ta, Daddy? Ni Pipita da ito'y sumungad. Kasla naggapo iti beranda. Ni, Pipita. Kunak no nakaturog ka pa'y laang. Agur-urok ka ngamin itay. Saan nakaguro ka maturog man na? Ang mga no da iti aso tinagurok. Ni Daddy mo't? Uray aso agurok? Masansan ang manggag ko nga agurok. Ang mga no high blood. Madam, anda na ang ninawag itinwaraan niniwan. Nabayagan ang palpaliwak. Nadlaw ko. Anda pa'y alugan nga karalamas. Ay, dagitay nga ta mamartek mo't dagitay. Ay, jakla mo, madam. Delikadon sa amot daytoy. Sa pakman inton bigat ti mapan iti balay da kapitan. Agpatulong tayo paikit din kadakiti pulis. Ni Silverio dati umawawag Anya pa'y lang at ati ibaga na kanya kaya. Hello? Agyamanak, tasinong batam ti awag ko. Mailiw ka kaya makas kanyak, Ingrid. Anya ka diti sasawam. Ika nakin ko na. Umayak to inton rabi ti tabalayo. Kat-up-up ti iliw mo. Bastos! Adda ka lang kumay ti sangwanak katong paan ka. Di agparangat kan ka. Ay, sus. Kasla saan nga agang angaw ni Silverio No saan agapo kadagiti labid akarro bayo. Aglalo ken ni bakit panyang. At da kami kumapay lang iti pagkasiraam. Makapabuisit at talaga dagita nga agkaskasera. Masayangan ka kadimot lang. Kontrabida ngamin dagita alabid. Ato, tinaperwisyo da. Napapanawag ka po kadakwata. Idapok man laangan. Iblak ko paikit din tapno sa anak maawagan. Talunsan nga aldaw adyak nakita ni Panyang. Ang mga no masakit. Jak lang mo, tatakaloy. Ita lang mo tanan lang ko.
Saan mo ito nagpakpakita? No? Di mo ito nagkaralabas ko nakuma. Ay, naktuman kiti sa rungkaran ijay balayta. Makaikawa mo't da ijay abagat. Naksayanan ti labid kadagiti kaaruba. Malagip ko na ang tinaramin ni Sir Silverio edi. Tinangdanan na dagiti labid na naggaik iti bangkag. Malagip ko. Natuloy mo't lang ata at ni Silverio tinanggatang iti bangkag. Oh, nakalagip ka man nga imawag, Primitive. Ay, talaga amaluksawak pay laken ka. Talaga nga awan manaknakam mo akatultulag. Oh, apay adamagam ni Silverio kanya. Makitam, pangalaan na ko mga mintigatang na. Manumatla ti maganganan siya na itinegosyo na. Nabudol ka kenkwa na. Ay, saan? Saan ako nga interesado pa? Ingrid, ni Primitive sa ti kinasarita mo iti cellphone mo. Oo, Daddy. Dinamag na kanyak no amok ti sabali ang numero ni Silverio. Saan na kano nga minon ang maawagan? Madam! Madam! Ha? Ang lalaki nga awayan. Ha? Nailasin mo ka di, Pipita? Hey, nasip natin madam. Yak na ilasin ni Daan. Awagam ni Kapitan. Tay baon na dagiti tanod, Ingrid. Kanuray dagiti pulis, awagam. Ay na, asino nga tadag kita lalaki? Tidakos na, nasarakan da tayo. Hindi ka indaanag, madam. Adaanak ina iti entry daw. Bulbulwag na kita no agin tuturod na mang saraka na tayo. Nay, itaman la makita kayo nanapanyang. Nanano taro pa yung kantasungo yaw. Nanay, ori tatakir ko nagaduti sugat yaw. Ay, nanay to yan. Ti maganganap ko iti kinachismusak. Ha? Nagistayan nagpinatay nagijay alalaki. Kinasubsugan na kayo. Asino dagi siya lalaki? Ay, impudno da. At tao ida ni Silverio. Kalpasan anak kemag dagiti pulis. Napaanak tagdamang ijay lugar may natunto ng daklat ta. Ay na, agpada tayo na adandani na isagmak. Budol gang gayam da Silverio. Tidakas na, maiturad da gayam ti pumatay. Ay na, nagdakas. Tinaguranak ni Silverio iti panangpadakas ko kenkwada. Ay na, leksyon ko dayjay anapasamak. Narigat gayam ti agtangtangsit. Nang runa no di mo amam mo ti tao. Paunagam tapag meriendaam ida, Pipita. Ha? Ay, nanapanyang. Umay kayo, tagmerienda kayo. Ay, Agdan pagnakman nyo, adi chis-chismes. Aglalo no makadadali ti reputasyon, ti padayo tao. Agnagam kayo, nanapanyang. Ala, umay kayo, tagmerienda kayo. Ditaan, dere, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang kumata, naniliwa kayo, pabayad kita ito nga drama, tapos daw makaiba ay tiraksak, ken liliwa, dagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumaran naman di mo ko manipipata, di tag-like, ken at subscribe, ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.